Serbisyong straight to the point. Ato na makauban mga kasama sa Pikas Linya, si Philippine Mental Health Association, PMHA, Davao City Chapter, Executive Manager mga kasama, Sir Teofilo Limikid. Sir, good morning! Hi, good morning, Renz, and all the listeners. Yes. Salamat, sir, sa imuhang panahon. Kay gusto gud mi masayod, sir. Yes, sir. Ayan, siguro. Okay, klaro ba, mi sir, no? Madunggan raman, mi sir? Yeah, Okay. klaro. Yes, sir. Itong hisgutan karon, sir, kining impact sa inflation to mental health kay labi na today, sir, is the 11th straight week sa oil price increase. Kunya nagbabadya pud ang uban, napay bogas, napay sili. Mangutan nami sa inyuha karon, sir, unsa gyud ning epekto sa inflation sa atuang mental health, sir? Well, broadly speaking, when we talk about the effects sa mental health about inflation, it's about the issue of adjustment and coping. Adjustment because basically, when may inflation, it calls for an adjustment sa inyong resources. Yes, sir. And at the same time, coping, meaning to say, paano yung pag-manage sa changes. So, pag sinabi natin coping and adjustment, meaning to say, possible, kulang ang coping sa tao or dili kaya sa current resources sa tao to manage the inflation. So, in that way, makatrigger siya og stress or challenge na coping mechanism sa tao. Maka-challenge sa yung current adjustment and disposition. Oo. Sir So, Teofilo. ngayon nato na potential stressor. Potential stressor. Ngayon na siyang potential stressor kung ang tao nakulangan ng personal or psychological resources to manage the changes that are taking place. In this way, economic challenge like inflation. Yes, sir. Salamat niya na, sir, no. Mangutana pod mi, sir, kung posible ba nga mahimong kana ganing dako nga factors o isa sa mga dako nga factors sa depression ang kining ato ang ginaatubang karon, sir, nga pagmahal sa mga presyo sa nagunang palaliton. Exactly. Just like what I have said, pwede siya mahimong potential stressor. And when we talk about stressor, pwede siya mahimong trigger sa kadtong na anay mga vulnerabilities. O naanay, kumbaga, katunang na anay sa madaan, nabutang asin, masamot o matrigger ang sakit. Subot kasabot, potential trigger siya sa mga taong na anay mental health issue. Kumbaga sa puso, tablet siya or trigger siya. So, I think we all know sa kanang mga experience sa tao, pag may stressor, mahimo siyang trigger sa current mental vulnerability of the person. May mga cases na nanginana. Trigger siya. Yes, sir. Sir, with that, kay makatrigger gid siya, no, sa stress and I mean depression. Unsaon pud nato nga kanaganing how to take care of our mental health when it comes to economic stress, Sir Teofilo? Broadly speaking, pag mag-istorya pag mental health, we are talking about relationship. Like what I have said before sa previous interview, Yes. na mental health is about relationship because the brain is designed to build relationship. So, broadly speaking, kung ato makikinig sa mental health, importante nga naasay support system. Importante nga naasay makuhit in times nga nanginahanglan kag tabang or in times nga pag na-sense nimo nga na-stress na ka, na-overwhelm ka, na-challenges. Kaya, just like what I said, potential trigger siya sa ato ang mental health, lalo na sa mga taong naanay vulnerabilities daan. So, possible siya nga mahimong trigger. Again, importante how to manage the changes that are going on, aning economic challenge, should be dapat na sa support system or impact imong support system. O kung wala man galing, at least you should know how to seek help from mental health professionals. And then another point, i-consider po natin itong perception. Sometimes, may mga challenges na mabot itong kinabuhi. Unsa man isa nga mga perception. You look back on yourself.
because every challenge provides an opportunity for us to grow. Yes. So, what I'm saying you're saying potential stressor niya siya, potential trigger sa katong mga vulnerabilities. At the same time, it also gives us the opportunity to work more productively, to review our resources, and the next time around, we can make necessary preparation. Umabot ang panahon na po mga challenges like this. Mhm. So, meron siyang, kumbaga, in other words, meron siyang mag-invite sa mga to assess our current resources and to assess kung sa'y dapat na ito kailangan pag maabot ang time na po yung mga challenges like this. Mhm. So again, every challenge like this calls us to review our adjustment and provide us an opportunity to look for us to grow from this situation. Mhm. Yes, sir. Noted na, Sir Limikid. Sir, mo break sa takadiyot, sir. Mangutana ko unya sa imuha, sir. What's your take aning ingon nila nga kinahanglan na daw nato itudlo des community og sa kining mga eskwelahan even sa early kana like elementary school nga iputudlo daw ning financial literacy aron po daw malikayan ang kining mga stress dihang dapita tungod sa mga kining nagtaas nga presyo sa palaliton. Unya, sir, ato ning hisgutan sa tong pagbalik. Standby lang po. Hi, good morning. Sorry, naputol. Yes, okay ka po, sir. Salamat po sa pagulat, sir. Yeah. Yes po. Sir, unsa imong take ni adtong itudlo na daw ang financial literacy aron likay stress karon sa mga Pinoy, sa mga bata, diha sa community? Yeah, I think pwede siguro sa katong mga ginagmay or basic financial literacy program nga magsugod sa basic education. Kay basically, kanina mo sila nga mga kuan, makonsider magud po siya nga skill, basic life skill, like budgeting, like anything related sa ato ang survival has to be learned and has to be familiarized. Para pagabot sa panahon nga may mga challenges like this, we know how to cope, we know how to manage, and we know how to adjust. Kaya basically, ang general lang man siguro na rule is you have to work based on your resources. So meaning to say, part sa ato ang adjustment is to work on increasing our resources in order to learn how to manage challenges like this. So Yes. itudlo siya. Mga basic lang sugod sa ginagmay. Bitaw no, I hope Yeah. mga madunggan na sa mga ginikanan, mga kabatanunan karon kay na magiuban, Oo. sir, nga gasto kung gasto lang unyawan sila kabalog asa naman ipadom ning ako kwarta. Oo. Labi na mga bata, sir, nga hilig kayo og milk tea, unya mga iPhone. Yeah. Oo. Yeah. So Manita din sa ganina, manita din sa ganina nga. Kani sa mga challenges, invite us to review our current coping. So meaning to say, makahinap yung puntangan, bitaw no, ay sa unsa ba dapat ang priority para kumusurvive ang mga challenge. Yes, sir. Ayan. Thank you kayo ni Ana, sir. Noted tong tanan, Sir Teofilo. Wala ko'y dugang pangutana, sir. Basin doon na mo yung mga announcements or activities sa PMHA. I'll give you time, Sir Limikid. Go ahead po. Thank you. And thank you. We are continuing our advocacy of mental health by trainings and seminar and psychiatric and psychological referral. Just contact me sa Facebook. Ayan. Thank you. Salamat, sir. Baing buntag. Yeah, may contact. Thank you. Atong nahinabi mga kasama ang PMHA Davao City Chapter Executive Manager, Sir Teofilo Limikid.